vodama, kad vidimo ovakve proizvode, znači što je proisteklo iz svega ovoga, onda nema ni potrebe da govorimo. Na kraju krajeva, kad se srećemo, onda je sreća, a još kad razgovaramo o ovakvim temama, bez obzira na njihovu težinu i problematiku, ipak je ugodno, jer znate kako je, u mržnji je strah, a rodno mjesto straha je neznanje. Znači, nama je ključna stvar da ljude edukujemo, da ljude posebno drage nastavnice ovdje, znači da učimo, da se sporazumijevamo što bolje, da komuniciramo, jer govor mržnje prekida komunikaciju, a kad nema komunikacije, onda je produkt toga nasilje, a to doista mi ne želimo. Mi želimo mir, dijalog, saradnju, jer posebno ovih dana kada smo zapljusnuti ovim talasom nasilja, a koji je produkt, znači govora mržnje, a koji je produkt suštinski neznanja. Tako da jako je važno da prepoznajemo ove stvari, da govorimo o tome, da radimo, i ja sam, i kad si se ti bila prijavila na to, svojski zalagao da to prođe, i da to ide, jer znam da ti to lijepo radiš, i na kraju krajeva drago mi je, znači iz mog rada kad mogu da se pohvalim ja sad ovima drugima tamo, da im kažem eto, da je to lijepo napravljeno. U svakom slučaju želim ti mnogo uspjeha i u daljim aktivnostima, ovo je jako dobro i nastavljamo dalje. Hvala.